Ibi ni ibizabaye gato mbere yuko iki gicuku kigera. Abaturage mu burakari bwinshi n'umujinya, mugende mukure mu ventura mu bice yigaruriye. Umwaka urashize Goma ifashwe, ibi ntabwo tuzemera. Ariko mu by'ukuri abasirikare Fardc bagerageje ibishoboka byose kuva ibunagana. Bagiye bavuga bati bari abaye mu ventura ibyo bakoze ntabwo babizi, twe twakoze reprise stratégique. Dusubira inyuma gato, twamanutse hano za nta mugenga mu rwego rwo kugira ngo dukusanye force zacu, tuzongera dukore contre offensive twisubiza ibice. Ibi ni by'abaturage benshi bagiye bumva, ndetse umwe mu baturage Bukavu mu minsi mike ishize imbere ya guverineri professeur Jean-Jacques Perusi, umuturage ati hari umwana wavukiye bunagana arakomeza arahunga ajya mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyaruguru agera Goma, arahavanwa ahungira Bukavu, ahungira Uvira, arahavanwa buri gihe ngo reprise stratégique. Ibi ni ibiki? Abaturage rero Beni bo bariye karungu ntibisanzwe. Muri iki gicuku bihagaze gute nyuma y'uko uyu mudamu yagaragaye mu mashusho benshi yakoze ku mutima agaragaza agahinda k'ibiri kuba? Aho rero bamwe bagiye bagaragaza ibiri kugenda bigaragara ndetse n'ibiri kugenda bigaragara. Nous avons un nouveau passe restreint des réfugiés. Vous devez tout faire pour libérer notre ville de santé iri. Nk'uko bigaragara amakuru yatugezeho ubundi yagize ati RDC a Beni la population mettait pression. Elle demandait le gouvernement de tout faire pour le dérailler le repère d'M23 qui occupait les villes de Goma depuis un an. Nk'uko babigaragaza bakaba bagaragaje agahinda gakomeye nk'uko mwatangiye mubibona mu masanamu twatangiye tubibereka mu gicuku cyo kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi kwigenekerezo rya 28/0/2026. Reka tureba akantu kandi yiri kugenda biba n'ibiri kugenda bikorwa. Ni mu gisagara cya Beni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, abaturage barakaye bikomeye kandi baragaragaza ku mugaragaro ko kuva kuwa mbere abantu benshi bateraniye mu mihanda hafi y'ibiro bya leta basaba guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukora ibishoboka byose kugira ngo umujyi wa Goma ubohorwe uvanwe mu maboko y'inyeshyamba za M23 zimaze umwaka urenga ziwigaruriye. Abaturage bavugaga ko barambiwe kuba impunzi mu gihugu cyabo, barambiwe kubaho ubuzima bw'ubuhunzi, ubukene n'ubwoba mu gihe umujyi wabo n'indi mijyi yo mu burasirazuba bw'igihugu bikomeje kwigarurirwa n'imitwe yitwaje intwaro. Ariko utazi bya politiki ushobora kumva ibi ukavuga uti ese ko uyu muturage avuga ngo ni impunzi kandi M23 icyura impunzi kandi M23 irwana nayo kugira icyura impunzi, ibi ni ibiki? Niyo mpamvu rero abaswahili babivuze neza bavuga ko politike ari siasa. Nibyo koko bamwe baturage bati ntitwifuza gukomeza kwitwa impunzi, Goma ni umujyi wacu, ni wacu, guverinoma igomba gukora byose ishoboye kugira ngo idusubize mu byacu. Yavuze ko abaturage by'aba Beni rero nibi bavugaga, ariko M23 yavuze ko yahaye ikaze abaturage bose ntawe yigeze yambura umutungo we. Mu magambo yuzuye agahinda n'uburakari, abaturage baravuga ko kwihangana kwabo kugeze ku ndunduro, bakavuga ko kubona leta ihagaze itari gushyira imbere ikibazo cy'umutekano w'abaturage birushaho kuba ibibazo bikomeye. Ati umwaka urashize Goma ifashwe, abana bacu ntibiga neza, imiryango yatandukanye, hari abiciwe, hari abashimuswe, ese leta iracyadutekereza? Undi muturage yabajijwe mu ijwi riranguruye avuga uti birababaje, turashaka kubona abasirikare bari mu gisirikare gikomeye barwanirira abaturage, ntidushaka amagambo gusa, turashaka ibikorwa bigaragara. Umwe mu rubyiruko rwo muri Beni yabitangaje ibi
agaragaza agahinda gakomeye, aho rero abaturage kandi bagaragaje impungenge ku ruhande rw'amahanga bavuga ko hari ibihugu bikomeje kwivanga mu bibazo by'umutekano wa Kongo bigashyigikira imitwe yitwaje intwaro, ibintu bavuga ko bidakwiye kwihanganirwa na gato. Ati isi ibireba ariko twe turababara, abavandimwe bacu barigoma barababaye, turasaba ko leta ihaguruka ikavuga ijambo rikomeye. Ibi byavuzwe n'umubyeyi wari uri muri iyi myigaragambyo. Nubwo imyigaragambyo yabaye mu mutuzo, ubutumwa bw'abaturage bwari busobanutse neza, bashaka gutanga mu byabo, bashaka amahoro arambye kandi bashaka kubona Goma n'utundi duce twose byafashwe bigaruka mu maboko ya leta. Kugeza abaturage ba Beni baravuga ko bazakomeza gushyira igitutu kuri leta kugeza igihe bazabona intambwe ifatika iganisha ku kubohora umujyi wa Goma no kugarura icyizere n'umutekano mu burasirazuba bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, aho bavuga ndetse bagatangaza ko ibi batazakomeza kubyihanganira. Ubundi byifashe gute ku mirongo y'imbere y'urugamba mu bice byo muri Sud Kivu? Amakuru yizo ari guturuka mu gace ka Ndondo muri groupement ya Bijomba, aha ni muri territoire ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo, aravuga ko umutekano ukomeje kuzamba nyuma y'uko muri iki gicuku cyo kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi kwigenekerezo rya 28 Nzeru 2025 tandatu hatangijwe ibitero shuma byagiye byiyongera, ndetse ibi bikaba bihura neza nuko ayo makuru abivuga, aho guhera mu masaha y'ijoro humvikanye urusaku rukomeye rw'amasasu n'ibiturika byumvikanye by'umwihariko mu bice byitwa Kajoka, Mitamba hafi ya Muramvya ahazwi cyane hatuwe n'abaturage b'Abanyamurenge. Ibiro bikaba byateye ubwoba bukabije abaturage benshi, bakaba rero batangiye guhunga bavuga ko ibintu bigiye kuba bibi cyane, bari kuva mu byabo. Ni mu gihe kandi abandi bahisemo kwisha mu mashyamba no mu misozi iri hafi aha. Ni mu gihe rero umutekano uri kwiyongera, imirwano ikomeye ubundi yahereye ku itariki ya 26 ndetse na magingo y'ingabo za leta zigizwe na Fardc, ingabo z'ururimi n'imitwe y'abazarendo bahanganye n'ihuriro ribarwanya AFC M23 twirwaneho. Amakuru ari guturuka mu baturage n'abandi bakurikiranira hafi ibera muri aka gace aravuga ko uruhande rwa leta atari rwo rwatangiye ibitero bya mbere rugaba ibitero birimo ibisasu mu bice bya Kajoka. Icyakora bivuga ko izi ntambara zaje kurangira ingabo za leta zisubijwe inyuma ku gahato nyuma yo guhura n'imbogamizi zikomeye, bigatuma zisubira inyuma mu kajagari kandi zigahura n'igihombo gikomeye nk'uko bigaragara. Nubwo hari icyizere cy'uko imirwano ishobora kugabanuka kuwa mbere mu ijoro no kuwa kabiri byongeye kuba bibi cyane, aho uruhande rwa leta rwongeye kugaba ibitero, ariko nabwo ihuriro rya FC rikabasha kwirwanaho. Abaturage bavuganye n'itangazamakuru batangaje ko mu ijoro ibintu byari bikomeye, amasasu yagiye araswa mu kirere hifashishwa intwaro ziremereye mu bice byitwa Kajoka, Mitamba, Muramvya, Mugeti n'ahandi hafi aho. Ibintu byagaragaje ko intambara ishobora gufata indi ntera mu minsi iri imbere. Iyi mirwano ikaba ibaye mu gihe umujyi wa Uvira ugenzurwa n'ingabo za leta nyuma y'uko AFC uvuyemo nk'uko bigaragara kandi byagiye binemezwa. Hagati aho ibihugu bikomeye ku isi byongeye guhaguruka, byongeye kugaruka mu kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birebana n'umutekano. Byose ni bikomeje kugenda mu gihe benshi mu bakurikiranira hafi biri kugenda biba badatinya kuvuga ko hakenewe izindi ngamba nshya kandi zihutirwa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Mbere na mbere leta zunze ubumwe za Amerika zafashe iya mbere zigaragaza uko ibintu bigomba kumera, zigaragaza ibyaba umuti ndetse n'ibyaba igisubizo kirambye ku bimaze iminsi bigaragara. Zifashe gute? Kuwa mbere kwigenekerezo rya 26 Nzeru 2025 inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye yarateranye mu nama yayo y'igihumbi 1996 yibanze ku ngingo yo guteza imbere no gushimangira ihame ry'ubutegetsi bugendera ku mategeko mu rwego rwo kubungabunga amahoro n'umutekano mpuzamahanga. Muri iyo nama Ambasaderi Teme Brice uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika wungirije ku muryango w'abibumbye yatanze ijambo ryagarutse ku kamaro k'itegeko ridafatwa nk'igitekerezo rusange gusa ahubwo nk'inkingi y'ubusugire bw'igihugu, icyubahiro n'ubutabera. Yashimangiye ko ubutegetsi bugendera ku mategeko ari imwe mu ntambwe zifatika Amerika ishobora gukoresha ishakira amahoro isi.
mu magambo ye Tammy Brice yashimiye igihugu cya Somalia cyateguye impaka isaba isi yose gukomeza kurebera ihame ry'amategeko shingiro ku bikorwa bifatika bigamije amahoro aho kuba amagambo gusa. Yongera ko Perezida Donald J. Trump akigera ku butegetsi muri manda ye ya kabiri yasanganye isi yuzuye amakimbirane, ariko aho gukoresha amagambo akarishye n'imvugo z'inyigisho zidafite igikorwa yahisemo kuvuga ukuri no gufata ibyemezo bikomeye. Ambasaderi Brice yavuze ko ubuyobozi bwa Trump bwatangiye gufungura inzira nshya y'amahoro binyuze mu bikorwa bifatika birimo uruhare rukomeye rwa Perezida J. Donald Trump mu guza no gusinyisha amasezerano y'amahoro ibihugu bitandukanye, gukomeza gusaba impande zose kubahiriza ayo masezerano no gukoresha urubuga rw'inama y'umutekano mu gushimangira amahoro n'ihame ry'amategeko. Yatanze urugero rw'uko Amerika iri gukora n'abafatanyabikorwa bayo mu gukemura ikibazo cya Sudani, aho bari gushaka gushyiraho agahenge k'ubutabazi no guhagarika inkunga ya gisirikare ituruka hanze igenewe impande zihanganye. Ku kibazo cy'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uyu mudiplomate w'umunyamerika yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibinyujije mu cyerekezo cya Perezida Donald J. Trump zagize uruhare rukomeye mu guhuza Fdnb n'u Rwanda, zisaba impande zombi kubahiriza ibyo ziyemeje mu masezerano y'I Washington ndetse no gushyigikira uruhare rwa MONUSCO mu ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano afatwa nk'amateka. Mu cyumweru gishize ibiro bya Perezida wa Amerika White House byasohoye inyandiko bise insinzi ya 335 mu minsi 335 igaragaza ibyo ubuyobozi bwa Donald J. Trump bwagezweho mu mwaka wa mbere w'iyi manda ye ya kabiri. Muri iyi nyandiko hibandwa cyane kuri politike mu gihugu no ku mubano mpuzamahanga wa Amerika, ariko hakagaragaramo n'ingingo zivuga kuri Afurika, harimo n'ivuga kuri RDC. Muri iyo nyandiko ubuyobozi bwa Donald J. Trump buvuga ko bwageze ku mahoro hagati y'u Rwanda na Congo, buvuga ko ari imwe mu nsinzi zabwo. Icyakora ntabwo bisobanura birambuye byatanzwe ku bijyanye n'ibikubiye muri ayo masezerano, uko agomba gushyirwa mu bikorwa cyangwa se ageze ashyirwa mu ngiro. Ku rwego rw'ibi biri kubera ku butaka, nubwo hagaragara imbaraga za diplomasi zashyizweho n'ubuyobozi bwa Donald J. Trump, nk'uko Perezida Kisekedi wa Congo ndetse na Paul Kagame w'u Rwanda bamaze kwemeza ayo masezerano, umutekano kwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano bikaba bikomeje gushinjanya kudakurikiza ibyo biyemeje mu rwego rwa diplomasi, cyane cyane mu biganiro biyobowe na Amerika i Washington. Nuko kandi bimeze mu biganiro biri kubera i Doha muri Katari bihuza leta ya Kinshasa n'umutwe w'inyeshyamba wa AVIS ushyigikiwe. Nk'uko bigaragara, ibi biganiro bikaba bigamije kuzuza bigabashyigikira amasezerano ya Washington binyuze mu gukemura imizi y'iki kibazo, mu gusubiza ububasha leta ya Kongo mu bice yambuwe no gusubiza ubuzima busanzwe mu buzima busanzwe aho zari abarwanyi. Ntibigaragaza umusaruro ufatika kugeza ubu, nubwo hamaze gusohoka itangazo rihuriweho ryasohotse mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize, hasinywe uburyo bwo guhagarika imirwano, hatangwa itangazo ngenderwaho ndetse hanashyirwaho amasezerano rusange. Byinshi muri byo byemejwe ntibirashyirwa mu bikorwa ku rwego rw'ibibera ku butaka. Ibi byose biragaragaza ko nubwo hari intambwe za diplomasi zimaze guterwa, inzira igana ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo ikirimo imbogamizi zikomeye zisaba ubushake bwa politike, kubahiriza amasezerano no gushyira imbere inyungu z'abaturage bugarijwe n'intambara imaze imyaka myinshi muri ibi bice. Zose nibikomeje kugenda biba mu gihe kuri ubu buzima bw'abaturage benshi baravuga ko buri mu kaga gakomeye. 23 yo yamaze gukurira inzira ku murima leta ya Kinshasa yifuza kandi ishaka ko 23 iva mu bice bitandukanye yigaruriye. Nk'uko rero bigaragara kandi bivugwa, byose nibishobora kuza kuvamo intambara ikomeye ndetse bishobora kuza kuvamo n'ibyago ku mubare munini w'abaturage. Hagati aho rero mu yandi makuru hari ibivugwa ku bijyanye n'ibiri kugenda bigaragara muri eneo zitandukanye, aho rero Rucuru hadutse imirwano ikomeye ndetse iteye ubwoba. Ibya Rucuru byo byifashe gute? Ndatangira nkubwira ko imirwano ikomeye yongeye kubura, aho rero kuva mu ntango zindwi urugamba rwongeye gukomera
mu birometero bike uvuye Kinyankuku hagati y'inyeshyamba za Wazalendo nizo mu mutwe wa CMS FDP n'abarwanyi ba AFC muri groupement Bukombo muri territoire ya Rucuru. Amakuru agera mu itangazamakuru aravuga ko imirwano yadutse nyuma y'igitero cya CMS n'abarwanyi ba AFC bari kwirondo, ibizatumye haduka imirwano yumvikanyemo intwaro zoroshye n'iziremereye. Imirwano yarakomeje mu bice bitandukanye byegereye aka gasantre. Ubwo amakuru yagarukaga yavugaga ko AFC yari ikomeje ibikorwa bya gisirikare muri groupement Bukombo, ari igice kigenzurwa na AFC ikindi kikagenzurwa na Wazalendo nkuko babigaragaza kandi babivuga. Iyi ni imirwano ibaye nyuma y'iminsi iki gice cyo muri groupement Bukombo hari agahenge k'igihe gito. Kugeza ubu santre igenzurwa cyangwa siberamo imirwano ikaba rero ikomeje kugenda igaragaramo ihungabana ry'umutekano rikomeye. Ati habaye imirwano kuva mu gitondo ku rundi ruhande igice nkuko babigaragaza mu birometero biruvuye muri iyi santre nta baturage bari bahari, n'abasirikare mu 23 kuri bahagenzura. Uyu ni umuturage utuye aha watangaje ibi. Ni mu gihe rero kuva mu ndwi heze indi mirwano yari yumvikanye mu bice byitwa Kahembe na Karambi ndetse n'ayitwa Bumbasha n'ayitwa Masha hagati ya AFC na M23, ndetse bikaba rero byaragaragaye ko FDLR ikomeje kugenda yongera imbaraga muri ibi bice nkuko rero benshi bakomeje kugenda babigaragaza. Ni mu gihe kandi bamwe bavuga ko mu marembo ya Goma ibintu bishobora kuba bigiye kuba bibi cyane bijyanye n'amakuru akomeye n'ubundi atugezeho nonaha. Amakuru aragaragaza ko mu marembo ya Goma ibintu bidashobora kuza koroha nyuma y'uko imirwano ikomeye yabaye mu mpera z'umwaka wa 2025 yagiye igaragara ndetse ikagenda igaragaza ko bishobora kuzongera kuba bibi cyane. Abazalendo bagiye bavumburwa bihishe bagerageza gucengera, ndetse icyo cyari umunyamakuru w'Abagegoma wari warinjiye muri Alliance Fleuve Congo wahaguye. Icyo gero byagiye bigaragaza ko Igoma umutekano ugomba gucungwa bitandukanye nuko byari bisanzwe, kuko abagizi ba nabi batangiye kwinjira muri ibi bice nkuko byagiye bigaragara kandi byagiye bivugwa. Kugeza ubu amakuru hari kandi agaragara umwaka urarangiye M23 igenzura umujyi wa Goma, ariko hari abagaragaza ko hari ibikorwa bigenda bigaragara bishobora guteza umutekano muke mu gihe atafatwa ingamba zikomeye kandi zifatika nkuko rero benshi bagiye babigaragaza abandi bakagenda babivuga. Kugeza ubu biravugwa kandi biratangazwa ko M23 ikomeje gutoza abasirikare, ikomeje kandi kugenda ibohereza mu bice bitandukanye. Nta kindi kibajyanye ni ukwitegura urugamba, ni ukwitegura kurwana. Byose birafatwa nk'ibigiye kugwirira abanyekongo bikabateza ibyago bikomeye nkuko rero benshi bagiye babigaruka kandi abandi bakagenda babivuga. Ni mu gihe kandi AFC yamenyesheje leta ya Kongo ko idateze kuva mu bice yigaruriye kabone nubwo byagenda gute. Ni ihuriro AFC rirwanya ubutegetsi bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo ryatangaje ko nyuma yo mujyi wa Uvira ridateze kuva mu bindi bice rigenzura mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo M23 Lawrence Kanyuka ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere 2026 yatangaje amahoro aganje ko mu bice bitandukanye bagenzura kandi ko abaturage bakomeje ibikorwa byabo by'ubukungu bwabo, kubaka ndetse no gukora ibikorwa byabo mu buryo bwiza. Yagize ati AFC M23 ntizava mu gace na kamwe kari ku butaka bwayo yabohoye. AFC ntizemerera uwo ari we wese harimo leta ya Kinshasa ko ahungabanya amahoro n'umutekano mu bice byabohowe. Irashimangira ko yemeje kurwanirira no kurinda abaturage yivuye inyuma igihe cyose bakwibasirwa na leta y'inyamaswa kandi y'ingome ya Kinshasa. AFC yakuye abarwanyi bayo mu mujyi nyuma ya Uvira, muri Uvira ku itariki ya 17 mu gitondo cyo munsi wakurikiyeho hinjemo imitwe y'abazalendo n'ingabo za leta. Ubwo abazalendo n'ingabo za leta binjiraga muri uyu mujyi bigambye insinzi, bateguza ko mu gihe cya vuba bazatangiza urugamba rwo gufata n'ibindi bice byose AFC igenzura kugeza mu mujyi wa Bunagana. Kanyuka yatangaje ko
bitangaje kubona leta ya Kongo yishimira ko ingabo zayo zinjiye muri Uvira kandi bizi ko bizashobotse kubera icyemezo cya AFC cyo gukikuramo abarwanyi ku bushake kugira ngo amahoro aboneke. Ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa mbere umuvugizi w'agateganyo w'ingabo za Kongo Lieutenant Colonel Mark Zuka yatangaje kubwo abarwanyi ba Nyuma wa AFC bavaga mu mujyi wa Uvira bangije ibikorwa remezo by'ingenzi biba n'ibikoresho birimo ibyubakishwa imihanda. AFC yasubije ko izatangajwe na Lieutenant Colonel Hazukayi ari ibinyoma, asobanura ko abarwanyi bayo bavuye muri uyu mujyi ku manywa y'ihangu. Abaturage n'ibitangazamakuru birimo iby'imbere mu gihugu mpuzamahanga bireba iri huriro ryagaragaje ko kuvana ingabo za leta ya Kongo na wazalendo bakinjira muri uyu mujyi wa Uvira bakoze ibyaha byinshi byibasiye ikiremwa muntu, bahagarika internet kandi kugira ngo imiryango mpuzamahanga itabona ibiri kugenda biba. Ni mu gihe kandi kuri ubu MONUSCO yo ikomeje kugenda ihahamuka. Ubutumwa bwatanzwe na Vivian buragaragaza ko ibintu byabaye ndetse n'imbaraga M23 ifite zidasanzwe. Ni nuko natwe dusoje ingato bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Wowe dukurikiye bwa mbere fite ndasabone ntuzongere gucikwa n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.